channel Clemang po lakin so channel ke lang ara to bhan ni nang samang kado pa jin la kado la hokpet benang to bhan dak nai phalam theke la koelo ni to committee si senglo inter state inter district lakin protection border protection vigilance committee si to senglo tasla so pres committee along ni to ma presiden ake hai Prabhat Chandra Taro yem Kalbang Autonomous Council lapin working president abang ke ni lo lapan secretary abang ke alang li sarimbe alang li dakabit monstame apen dunmai pu alang li nopo sekian lapan assistant secretary alang li nakina nasi ni tum nang tuhan lam tidak pasti ni lam tiga lam itu isi Bisno buat langsung Bidan wah mesti aputha Sorkar pen lampang dak lo ladak Bisno buat langsung homosti bangke papresi dak amri homosti lapen rongkang homosti lahini homosti si tupan nang pipo aso putha ka bang itu pan nang pi laso hini Bihan wah mesti apa thang bangke ST reservation apa thang siang itu cerai pon langsung so cerai pon dia tapi ini tu bang emat thalo dia itu ambil homos dia lo itu meladak 1975 3 September ahut kali tang Sotra Singkeron alangli Minister Obama si Karbiang Long Arlo Long Thong Keprat Sok Lalu long thong keprat sok bang, gijan notification long paklang. Asila long thong keprat sok bang ke kabi doram lalu si ludna ko kusya ledak pangdak kondo, lalu so pangdak ahut. Hal dak tok dang do, lalu hopteri sok ngobong. Komani yang si kabi yang long lalu dudundi, ulote la tok jir penalu, GC kalite SPLO palitan office palitan. Lalu hal so tok dak pen ang thun bang bong sini tum dak ilitom kalitang sono sing peron habe kong panbalil apenalang li hon sing peron lapenili ong long sing long pi habe dan dolang inu bahani alang litom terok tok pen sila so rong thong kebrat sok arong ba kadiang long aru pang dai alang litom asam komenal ustamela litom apong kita lapen hasu kita pena jok alang itu malong pen reply long sulo ada pen home commissioner pen stame isi reply long do mises stame nang lo je nonomat kabiang long pan la dong proxy arong ke nongon sipen hen wadang ko once inko da tongkero truck arong bangke dak nongon district pen kabiang long alu transfer na ko ama hal so hut kita pernah sistem me hendak odun linga bang, kita masih implement unidah. Non antar si pending do paglo. Once kami itu kan la dong top kebrat top 36 village revenue village accord day ba arah tu bang ke mathalo jadi itu kalau yang long dulu break nih apa tak bang itu iri nang siapa angsun kan bang bang dulu si angsun kan bang pen Hala SDC ahut patong tangcu alang istame la soputak kadang lo lo padu nai alang ita bori pun la pela sop chipen apo itu joina mingleng si executive member kadang lo Thomas Council alang li hut istame alang li la so apo tak aku kampang keng botuli lo polo la pela halang li kido ho bang si la hukum commissioner pen SPF pat tok la hai je la long thong kebrat sok arong mane demarcation nai masuk puthak hal dak SP mane demarcation nai mane la long thong kebrat sok arong amunit tu prabjin pen hala hopta sok ang bong tu peni
Kala kene komplain alu pali nei la so komplain alu SP phan pali ro nama SP bang pulo tarli ri tarli lo khala komplain alu pata no ko long thai da do la komplain alu lo li arong mane la dar itu melong dolo masih long thoma police station hamre bo thalang su la pen heroni la long thom police station pen lat et stami hasu bang ki komplain alu bang long li den amasi long li den lo amasi la itu SP bang kadang SP 2002 8 tarik ningkan alang li bang aku reply itu lo je la so pon li ditarli eta long li den apo da tu sarkar pen kima kedengi la bang de kon belom ne asiamat la pulo nge wang lah tan no nge la bidar sistem aku ing sama bili lo kata parsu bang de lo wasi normal ge itu kopai ke mi asal no itu kacing hon ke hai propasan taruh alang li lasu putat itu kan aku dangkan tuli lo itu lasu apor ke mi hujung si itu lasu kampen munde politik tu tundun dulu masih alang li bang sini itu kan aku mesti seng nak perlu komisi seng lo mak itu hal dak itu kacing hon nai doktor William Rohak CM ailo alang li long dam lo sinang itu komisi seng dan komisi seng lasu komisi seng dan tapi alang li bang aku CM lapen Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma Phanda alang li solam ajen mila hai jen itu 36 revenue village amunil to bang kido pisu do pau asila support nang sai bibek nai wabat ni tum ke lama la pensi ni tum ke hat 2021 ni tum la jugan mohon lo aku ni tum la samai monda ni tum lo nai dun to ke ala MLA itu mah Rup Singh Teron ake hai ta dulu apa nili ta dulu alang li dulu apa nili dong se dong pi dulu apa na bangki bang ko meni itu mah tak bitung pendam si memori na pa yedam ama langsung memori na pa yedam hoda bangke itu mah minister HD minister lo apa revenue minister lo apa guardian minister lo alang li bukan mohon sare itu paham langsung memori nama ba na on na nang ding no lasi alang li mat la sordi bang alang itu alang li am perthe ke hachiar ni amang the gani lasi alang li mat sini itu phata gonta thoma por ang pilon itu phan sa penine thai sa mela na pilo he chulo na pensi alang li si alu na to nun delo tamane diala S and S ko ala so department of finance lu palil jenang topla rong troksi rong thong kepra trok arong atum han di market nang ko sabi nang asam government pe sabi nang ko pulo masih hal dak alu nang palil no alu ta dun itu mo masih la na pidepen api alang li mathalo jington ko mapu jington te alang li klepon mom lo hedi amasi alang li chidi la hills development hedi area ke department along pen aku la under secretary bang aku joint secretary la kene protection border protection ko joint secretary phana ko lutok thulo he je isep petition do la 36 villages la boundary apathan pacu nang ko pulo la masih so pacu nang ko pulo masih ala so pacu nangi ko hoda bang kala so petition nili tum sing tidak hala kai itu ma kacing hon la so masan do taro men si aldak to anglo masih so apor bang tok depen ke aku la so protection border protection joint secretary bang aku tok thulilo ini pha la revenue joint secretary revenue department pha ni aku tok thulilo je la immediate la bang ke necessary action na ko apela non la joint secretary bang ke revenue joint secretary bang ke aku tok thulilo itu kadeng no otomas council principal secretary apa je la bang ke immediate mane la thong kebra sok arong bang ke immediate ini na demarcation thap claim nang ko amasi ning arong chalon itu la aja keding 48 years lo no nikan sikep la nerkep arta lo no as langsung nikan sikep la nerkep arta umbok pen normal ini tum thailong lo je la dong thong kep la sok tha bang ke immediate la demarcation nang apen asu puthak pen non aku itu kan aku lam chang la kipi dundu
juga mau bang hadi masih alang lipulo niltum tarik ko Agosto tarik ko ni niltum aku hala Chief Election Commissioner pan itu heri pi la memorandum pi la soput thak si aku itu guardian minister pustami alang lipan aku payur lam pulo masa hala sur payur dam mo bang alang li alam chan bakok je la 36 village demarcation aku thak bang ke nom itu independent of si mane taring ko Asia alok itu aport jendang kok pula ya masih cok itu nang hong pula masih ini kali te pinap lo itu ake hai profesor taruh lang dak itu minister pan chief minister pan itu nak pula so chief minister pan itu nak pula itu laso update bang itu lopo la pela bot kabia lo disi la pen nongon disi la pen west kabia lo disi इसका बेलों दिसी लापेन मोरिकाओ दिसी kita pensi alang tu meeting events pun lapen kondaksi itu imam alang tu si dia fiksi ada di place la sila so puthak bang itu ini ngarong tu la si itu la ajak tinggi chong hong pen ison chok dam po memik ko bang sin tu ta ini ke thelo lapen isia lama ne ra phang pajin kang tu bang lai no ni tu la rong thong ke bat sok kai ta la itu border disputed ko puthak si itu kido su itak kesum kai tak kecil bong kecil kita tu kau masih lah sopu tak bang alang ni itu lah ake hai probason tu orang bang matam dia lah bang cok cina tu itu koson sih lah so asulu solwan ko koson sih lah so pacok pun ko pacun pun ko tak mat hapen sialang ni matam dia lah bang itu klaim ni bang ke inang sok pun sih ante aru isi tu orang nama betul lagi itu lah digital India aku tak bang online nongke sakori puno lucar le tum puno la online dokumen sama situ apply na ko pasi karbiang long si dobet pen alang li to dokumen pilu pote la bakhe isi ke porhe war sai pa sakore war sai ta loko on sita me jong si nogon district pen apul jong si duel certificate ko ngolo pote isi ke reject ko reject loge alang li phan bakhe la puta chok hanging do ko lahai ko thak matha se alang li pen na ala ko thak matha dam pen si lahai ko thak li to phan tanpa jadi mipen itu pun misalnya awal site nang pak lagi hasil itu alang itu pun nang beri kilo lapen curun yang alang itu pun lapan awal site nang pipon bang alu alang li dode sanksi ame yang si tame langsung utak itu kosong sila 200 lar lu lakti bohong site pen itu mana ahok pet pen yang long lu long pupu ini jadi abang ke alang itu pun nak kilo asap sedang nak kilo pasal alu ni je the itu entah ni je nak project la 36 lebih bilis Arab tu mesti aning je the nak ko je itu bani sibak ke chun mek bo tala prabjin te si chun gi ku si ni je the ni to mang mathalo no la ni kep pong pong si tu la so a meeting dulu pote la bangke chief minister da chini lo la peni tu kal yang long chief executive member oke itu dia mau hantar detail alam bang itu langsung problem bang ke malah so bisa bang tanya, amat si alat tu bang ta, cini loja